ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Allah Teala bizge iki dünya baxıtı nasip etsin. Hem elbette Allah Teala bizge gıybedetlerinden anın lezzet tabırga nasip eylesin. Uraza ol zor lezzet. Zor rahatlik beratirgan aybir. Nindidir bir aşam içmişe turu da bizge indi ol üst ciratında ulçi almaslık bir lezzet biri. Ama aşam içmişe turup kına uraza tutup bulmay. Uraza tutasın iken urazanı tutarga kerek yanın bilen de tenin bilen de. Şulay yok indi tıyılıp tarıga turu kile aşav üçüden gine tügül başka aybirlerden de. Şulardan birisi tıyılıp tarıga kerek naçar kişiler bilen aralaşuldan. Ni gacep muhtaram kardeşler, naçar kişiler bilen aralaşmağı hayırlı iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda bir hadisi var. Eğer birer kişini yaratmasağız, onun bilen aralaşmağızdı. Yani sen yaratmagan kişi naçar bulmazqa da mümkün. Aytiler bir jenim simediler. Şamı sana. Lakin şu sana şamasa da ol kişi, demek sen onun bilen aralaşma. Yani köngülüngni özüngnin birçima. Ol kişini körgen sayın mesela senin aşığın kuba. Qayadır neçiktir özüngni tutuşun özgere, halkın özgere. Demek gerek mi sen onu körme, aralaşma. Bula bit alayda yaşarlı. Indi naçar kişilerini yaratmasqa biz tihişmiz. Biz kişinin meselen günah kılığına, anın üzüsünü naçar tutuğuna riza bula almıyız bir necikti. Eğer riza bulabız iken, demek biz şu günahqa riza bulgan degen söz. Eğer de indi biz o kişini özgerte alsak, özgertebіз. Meselen, matur söz aytip, yaxşı örnek көрсетip, bulmay iken anın yanında qatnaşırga kerek mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yaxşı dosty, dost indi ol senin aralaşa turgan kişiň şulay bil. Yaxşı dosty, аны çağıştırıga bulady. İslimay satuvchi kişi bilen. Ol islimay satkan kişi seňa şuшы islimayny bulak etip berge mümkin. Bulak etip bermese satıp bere. Satıp bermese ol seňa аны syly, sirte. Alay bulmasa İslimay satkan kişiden gil temlis kelip turardy. Çünki ol özü gil islimaylar arasında. Amene naçar kişide naçar dosty, ol indi timirçi kebekdi. Timirçi dey, eğer senin yanına barsan, sana ut kabırga mümkün çünkü timirçi gil ut bilen işliyor. Sana ut kapmasa da andan kiygen sası naçar is kelip turardy. Çünkü ol özü gil tirli, ut yanında bulgandan soň andan da naçar is kile, hem elbette indi anın işinden de naçar is kile. Bu timirçi naçar degen söz tögül, bu öyle görmegiz. Timirçi bik yaxşı kişi, bik yaxşı hüner, kerekli hüner. Amma bu çağıştırıp qaragandadır. Mene şoňa görä de elbette bizge de kişilerini aralarga kerek. Şundan da naçar isli kişiler var. Naçar isli kişiler dindi. Alar tege tirlep sasıp ergen kişi tögül, günah kılgan kişiler. Çünki günahның da özünün isi bolady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinde Müslümanlar bilen oturganda jil ise de sasy is alıp kile. Şol wagtda sahabeler aytalar: "O, nindi sasy is body?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Bilesizmi nindi is ekenendi?" "Yok dey Rasulullah" dey sahabeler ayta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Bu gıybetçiler isi dey." Yani kişi turunda gıybet sileseň, mene şuşunday is çygady. Demek günah ol, hem günah işlegen kişi ol sasy isleýär bir eken. Andy kişi yanında bit bulasy kelmey birde. Mene senin canın da tege kişinin günahın, anın günahından kelgen isni sizirge tiyiş. Şoňa görä canın çista eken, andy kişi bilen sen aralaşa almysyň. Tarıp gitesin kile. Amma özüňniň ýeregiň pişerak eken, canın pişerak eken, sen tartylasyň andy kişiler yanına.
Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә Ибн Гумарга. Ибн Гумар ди. Дин ул тән ди, кан ди. Динне кемнән алганыңны кара ди. Ягъни кем белән аралашканыңны кара ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Бездә әйтәләр шулай ук, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың диләр. Ягъни кем белән аралашасың, синең турында менә шушындай фикер ясарга була. Урысча әйтәләр бит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә син начар кеше белән аралашасың икән, димәк син үзең дә шундый. Яки ул кеше яхшы, әгәр син яхшы булсаң инде. Я булмаса, син начар, әгәр дә ул начар булса. Әмма сез икегез ике төрле була алмыйсыз. Ике ошаган кеше генә бергә аралашып йөри. Бергә дуслаша. Бергә була ала. Ике төрле кеше бергә була алмыйлар. Менә шуның эчендә, әгәр син күңелең белән яхшыргансың икән, гамәлең белән яхшыргансың икән, димәк, начар кешеләрдән дә ерак торырга кирәк. Һәм начар кешеләр белән аралашу, аларның мәҗлесләрендә, җәмәгатьләрендә булу безгә мөселманнарга шулай ук тыела. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.